Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi manna alaina bifadlil amin. Izmanna alaina bi Muhammadin afdali khalqi fahadana ila dinil haqqi wa siratim mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma yasir wa la tu'asir. Allahumma rabbi tammim bil khair. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidayhi wan nasi ajma'in. Sadaqallahul azim. Kun putuah urung tuha akhir jamun gadah tuah soh masjid ngemenasah rata sagawa yang narame dua tempat jambu madat gelanggang tajau ruga bak pade hana saw ruga bak panjo gapuh jihana ruga pemuda dan pemudi han getem tuntut ilmu agama. Oh akhir masa sabe-sabe hana pre-pre di muhudib dalam keadaan hina. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin kaumi, kaum ayah, para pengunjung dakwah yang dimuliakan Allah, marilah sama-sama getayo mandum ta ucapkan puja beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah manteng neberi kepada getanyo sampo saahnya kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani, sehingga alhamdulillah baklun kalen ubena getanyo yang katruk kena bak malamnya mesidraw pi hana sakit. Nah sakit nemi tagoyan hana hana lumbeke menyona kana edinwo. Cukup jai nikmat Allah neberi kepada getanyo. Pajan nikmat Allah nyan berharga bak getanyo ketika nikmat nyan hanale bak getanyo. Haimi na nikmat Allah Ta'ala bak getanyo. Tujhe dekha तो ये जाना सनम, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरे बाहों ने मर जानी हम, तुझे देखा तो ये जाना
sanam. Tak cici ingat nikmat Tuhan beri, hana tom sunyi sabe rasa, dari ujung otro ujung kaki, le Tuhan beri cukup tak jai. Asal kau kenang lagu India cika cebelut dan mata ni. Pakon, karena ketika tak ke lagu India, terbayang, konyol, terbayang putra yang dalam lagu India nyan. Mengikut lagu dangdut, tingat putra na yang dalam lagu dangdutnya, konyol. Mengikut lagu pop, tingat putra yang dalam lagu pop. Mengikut lagu rock, tingat putra na yang dalam hai kena rocknya, hai. Lagu rock prik-prik runggung kena. Lagu rock prik-prik rekuang. Yang perlahan ni pegah cukup jai nikmat Allah Ta'ala bak kita nyom. Pajan baru tak sadari nikmatnya berharga bagi kita nyom. Ketika nikmatnya hanali bak kita nyom. Ladum manusia itu memang harta daripada Allah. Ladum manusia le harta nabi le Allah. Le ipu buat maksiat. Nyan tanda urungan hana syukur terhadap nikmat Allah. Menyuruh urung kaya ladum hana di sini palain. Igaknya uro Senin, uro Selasa, uro Rabu, uro Kamis, uro Jumat, uro Sabtu kerja mitapeng belu. Malam minggu gepedek motor ho medan kerja. Pubut kerja studi banding. Atai rumah ngatai sini. Iyan hana syukur terhadap nikmat Allah Ta'ala. Makanya di atas segala limpahan rahmat yang Nabi Allah Ta'ala bak katanya, Allah Ta'ala hana gila kesapu melainkan la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Gata tak syukur terhadap nikmat lun, akan lun tamah-tamah nikmat kepada kata. Tapi apabila gata tak kufur terhadap nikmat lun, preh azab lun sangat pedih. Dilikut ni bakyan pulang. Selawut beserta salim. Mari sama-sama getanyo alamatkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh Rasulullah yang telah mengangkat derajatnya manusia, yang telah mengangkatnya harkat martabatnya seorang perempuan, dan urinang mi segala lahirnya baginda Rasulullah nyohana harga mubi'ubi. Mia tabuh mufhum dengan bahasa Aceh, urinang di golom lahir di baginda Rasulullah nyo muhai yumpli dengan urinang. Lahir urinang ipoh udik-udik. Bahkan dianggap lahir urinang yang merupakan sebuah aib yang besar. Dengan disebabkan lahirnya baginda Rasulullah rahmatan lil alamin. Yang sehingga mulianya rono urung inang sehingga nya miat leke nak go mi padu man rono jilame hana muhai hanya hai 20 mayam ino padi pasaran ino 20 tetet lidah agam tapeng ti mayam rap le juta 20 mayam ni kira laju keron ni tak belau belang napu tamu tu teput nyan pakan raw laganya dengan sebab lahir baginda Rasulullah sehingga ne pegah le nabi ba akhir zaman tingo leuri neng ngen urang agam terbukti ne budah hinau ne jak buah menyuk bak kalen tho buah menyuk puka tengun ya tho buah menyuk bak kalen urinang. Tak bodoh dari nan, tak belau keripet. Kenan. Faham kah keripet?
Awak inang yang kalau muncruh naiba yang kalau muncruh na sajan. Tak mudah dari nan tak belau jagung, sotot jagung. Urinang. Tak mudah dari nan tak belau pulut ucap batal gelengku. Thom kat pulut. Urinang. Tak mudah dari nan tajak gedeh ubatai liak. Thopih lincah. Mugok-gok capah bak ipih, cupi-cupi mangan. Tak mudah hari nan tajak umur du sama ada. Kak nahnya urinang mi kau ragam. Mantap boh dunia ino rame urung i. Rayan hai mi. Pakan drone lagian dengan sebab lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilikut ni bakyan pula selawut beserta salam sama-sama kita alamatkan kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membantu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilikut ni bakyan pula doa gedanya sabi-sabi tamlake ba Allah beneputruh kepada alim ulama, baik ulama mutakaddimin, ulama mutaakhirin, dan kepada alim ulama yang menteng Allah beri umur panjang di atas permukaan dunia yang fananya. Karena mi ulamanya ibarat lampu, ibarat cahaya. Apabila saboh-saboh tempatnya hana lampu tentu saja getanya meraba-raba hana muharah. Tapi ketika na lampu na cahaya maka tersampailah maksud getanya ho dan ya. Makanya mi getanya jut kurung baik mulia langai wate muublang, mulia empang wate buh padi, mulia angkut wate tapajuh bu, mulia tengku wate ma mati. Kamati ma tu jak balik, jak bal mo tengku poh le malam. Assalamualaikum. Kebudah tengku kebuka pintu. Waalaikumsalam. Tho malam-malam. Alah hai tengku mu tu wahilung tak nyaur i rumah truk jame. Tho teman jame, malik mawon. Kiban teman, hai bapu kiban tengku urung siklun kan wa ba Allah. Tengku langkah rumah tengku tunaikan segala fardu kifayah. Budah tengku gejak rumah gedanya tunaikan segala fardu kifayah. Gesemanau, gefukapan, gesemayang, gesumiyu. Abeh nyan madung ke baca doa beraya ketumpa mati urung cik gedanya. Ge kalan jem kapoh sa kalho ge kedung ko imum menyamunan menau kajut hai bahlul langkai dilong alhamdulillah urung cik kata kalih lempu segala fardu kifayah. Tak kun le gedanya terima genasih beraya tak tengku kan langkah bak kamau hana sapuna bak long nyompat yang na bacut tacok sabuh amplop merah putih tajuk ku tengku gecok tengku ha ke bang pasal langki gua rumah ge kun le bunda hai ho ne pino hat baru nuwo tapu tani rumah mau makan hana alah hai ma tinang bu hana tapuna yang na yang empat amplop merah putih hijau taboh aci dah buka kecok amplop di dengku ke buka ban ke kalan warbes tengah nya haudep dengku lebih mi tungku gure-gure gedanyo yang na lang kampung yang gepu buat gedanyo gepu bid anak-anak gedanyo yan hai anak yan yang kan urang dengku bodrek oskadon obat taki ulai mana leploh hijau balik leploh macam tengah-tengah rasa mebut tengku ilong sakit aku hanjut drone hai tengku kok berat sakit nah aku thun le hanjut drone hai tengku kok berat sakit ayo hanjut drone makai pancara katuh jinan bibi itu wadah katuh pun dah kun oh mang katuh kah kajak bakulah ke deh kat mana? Ruk bakulah ke mana? Ico i ngang kepiah salupnya i play tu le. Ico i ngang kepiah temo i play tu le.
Hai nyan putra yang kabeh bulu lagau. Mesti ada aku tanya tengku. Buka woi ku deh. Nyan sirai woi kun. Yes. Nah sabah macam tu kamu nan. Tengku cukup sakit bin. Hai pakan sakit. Gedi. Pai gedi kena malah yang sakit. Mana kerah tengku. Sakit ulah demi makanya mi bak negeng kun tapu. Ladong kamu nan. Bangkaret tiga kadang gecok kadang bak kenyek-nyek tiga le tengku. Ge sepot anak katanya. Kayak bau kantor polisi. Nah leleng penyakit-penyakitnya ni no. Jak kena aku bipeng. Nak aku kong oleh mi. Tu pakai mengadak dengan buat nak miat kan. Apa buat kedra no, mudra no hai. Dran pakan han po buat. Yang pertama han jeut ni lekanya. Yang kedua, ain pegah apa? Nya ain pegah. Alah bakwa juk ko di sigam di bak balai but. Ha ku pegah habai no. Teruk ke deh? Ya pelani dengku. Makanya mi baik jeut ke gedanya kepada orang yang caci-caci alim ulama. Orang yang caci-caci gure-gure gedanya. Lebih-lebih gure yang dalam kampung gedanya. Dilikut ibakyan yang mulia yang terhormat, gure-gure gedanya bersama yang dalam kampungnya, Bapak Gesi, Tungku Imum, para pemuda-pemuda yang bersusah payah untuk menyukseskan acara peringatan Maulid Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pula kepada seluruh perangkat-perangkat kampung yang hendak mungkin ulun tuan sebut nan satu persatu, dan pula penghormatan ulun tuan kepada kaum mi, kaum ayah yang telah berhadir bak tempat yang mulianya, yang tujuan dan niat getanya hana lain melainkan untuk tapuraya urolahi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bak mudah-mudahan nabi le Allah kedatangan getanya bak malamnya kena wujud ku sebagai tambahan amal ketika tawa singah alam barzah, karena kebahagiaan yang hakiki getanya orang beriman, kebahagiaan yang hakiki getanya orang Islam, nyo kebahagiaan leh mati. Begitu juga kesusahan yang hakiki getanya orang beriman, nyo kesusahan leh mati. Kanya munan mi, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia tempat tanya bercocok tanam. Moyang idonya geta pula, insya-Allah pula di akhirat geta pun. Tapi moyang idonya hana geta pula, insya-Allah pula di akhirat hana geta pun. Oleh karena demikian, naurung Yahudi dalam dunia yang rugo dan naurung Yahudi dalam dunia yang laba. Dah urung Yahudi dalam dunia yang laba, urung yang pubut ke akhirat draw. Dah urung hudet dalam dunia yang rugau, urung yang pubut ke akhirat gob. Namu phum mi pun yang lun pegah. Hai ho, nana nu tho lago. Namu phum pun yang lun pegah. Putra dah lun pegah tanya. Hom. Getanya hudet dalam dunia na yang laba dan na yang rugau. Dah urang yang rugau, urang yang pubut ke akhirat gob. Pakiban dah tengku urang pubut ke akhirat gob. Muna lum pegah contoh. Getanya hudet dalam dunia mandum tu sibuk kenyo. Nyo. Drawan sibuk lum sibuk. Getanya yang melampuh ban ke mana budah mana cok batai masah cok cangkui jak ulampuh. Iku tanya yang mu belang hana habis-habis iblang. Koh nyan pula lain. Iku tanya yang kerja kan tu ban ku mana budah mana rau jak kan tu. Iku tanya yang putakun yang mekat tiap ura mekat
hana habis-habis inan bak belanja. Yang tujuan katanya dari nyan buat tetip urau, menyaburakan gasin ina berkaya, menyaburakan tamu hudip dalam keadaan muteng paneng. Ada ajud anak cucu katanya baik di muhudip dalam keadaan muteng paneng. Menyaburakan katanya gasin ina bersenang, menyaburakan katanya susah ina berkaya. Kenyanyan mi tujuan katanya nyu, warak dah nan pegah pinyu. Alhamdulillah Nabi Allah dengan berkat usaha keras ura dan malam, kaik tak pegak rumah batai yang raya, hawa tu motor mewah kaluh tablau, tanah belang tu na mendua nalih bijih, mentang gebi lebih rezeki le Allah, tablau lumo, tablau kubu, dayu pulara ba urung kampung. Alhamdulillah ka senang, ka kaya dengan berkat usaha keras uro dan malam. Akan tetapi gerak terkedi daripada Allah Ta'ala, bak saboh bunga leh semayang subuh su krek-krok mik di menasah. Gepegat pengumuman le dongko imum. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan wa ba Allah salah sidrau saudara getanyo Ibu Syamsiah. Puna Syamsiah ya. Balik be merempuak wolong dru. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan wa Allah salah saudara getanya Ibu Kamariah. Puna Kamariah. Balik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan wabah Allah salah saudara getanya bensin ben solar. Nanya hina. Yang kehinan haimi mutuah. Rumah yang raya, motor yang mewah, tanah belang yang luah, mandum icok le anu yang nanu, yang hananu icok lewari, icok motor ketanya ipu belau, icok peng yu motor ijak waji ijak umrah, kesof halaji kesof hala umrah mi. Kusaf halaji, kusaf hala umrah. Kudrai wari. Ikatanya rumpah motor yang kalam tanah. Asap motor hana sapuna. Icok tanah kedai yang luah iwakaf. Iwakaf ke masjid, iwakaf ke daya, iwakaf ke menasah, iwakaf ke balai buat. Kusaf hala wakaf. Kudrai wari. Kecuali naik kasat ketika wakaf. Ya Allah ya Tuhanku ya Rabbi, neputruk ya Allah fahala wakafnya kepada kedua orang syiklung. Yantruk teman yang perlu datanya, pak teman waris yang laginya. Yang le tarumpak waris lawitnya, ada kalih wakaf lene jamun icok pulang. Alasan hana surat. Imdawa ngempak kesik talo i kampung o pengadilan iba. Icok lumau gedanya ipu belau. Icok peng yum lumau imu sedekah. Imu sedekah ke anak yatim, imu sedekah ke fakir miskin, ke safala sedekah, ke drai wari. Ikatanya rumpah lumau yang kalam tanah. Lumau hana sapuna. Yang kehnyan urang yang sangat rugo hudik dalam dunia, urang yang pubut ke akhirat go. Maka jihmi getanya bejut ke urang yang rugo.
Wujud kepada orang yang laba, orang yang pubut ke akhirat draw. Yang ke lagi contoh bab malamnya, tajak musapat kena, tak tinggal rumah demi untuk tak peraya urang lahirnya baginda Rasulullah, nyokuh yang jud ke akhirat draw. Maka jika ketika draw kena begat niat. Baik niat niat dengan lagu, kau nanjut dong lagu jud. Tapi baiknya niat draw anu. Putra cik niat kamu dengku, ne kasat lah mate ne nejak kenau. Nejak dengar ilmu agama. Sesaah taduk bak majlis ilmu. Lebih ketimbang tajak kunjung siri bedraw urung sakit. Man ketika na urung sakit dia kunjung kan tabah babuh limo. Kanya man siri bedraw tajak kunjung dengku. Kanya sabah indra kuliah rabih bolimo. Mantang le fahla taduk sesaah bak majlis ilmu. Sesaah taduk bak majlis ilmu. Lebih ketimbang tajak tajhis siri bedraw main. Namanya na urung meninggal dengku segala fardu kifayah, tak sembayang, tak semanau, tak pekafan, tak semiyu. Yang terbedraw tak pegat lagi nyan. Manteng le fahla sesaah taduk bak majlis ilmu. Makanya nak jak kena pegat nit nu. Bek nit bek nak kasat nak dengar lagu. Kan hanjut long lagu jut. Menye lagu nah mun rabah album jut long napa long kun mun sabah. Mumak bekeng. Dak ruah ni. Seharusnya tertulis di situ dalam surat undangan namamu dan namaku, bukan namanya. Rani mangat bana duk nan kim. Igau ijo daku aku. Enak katruk lah ya. Enak katruk. Nyan kalian galam nuwo katuon. Atai tanya jinah urung jak badakwah. Urung jak badakwah ji pursih lagi lehboh beru. Na model urung jak badakwah beru tegom. Yang kedua beru telintung. Yang kelih beru telintung tapi kabusyo. Ka Los Angeles. Nampak ibang mufhum tunggu. Urung yang jak badakwah beru tegom. Iganyan musapu hana gedengar. Tok rumah ke pegah. Alah mabu. Cukup lagak tunggu jih pegah haba. Putra ke pegah deman. Hom hana ku dupu. Nah model urung dengar dakwah. Beruk terlintung. Tapi kabusya yu. Pu yang kedengar itamang raglinyong nun itabi raglinyong wi. Itamang raglinyong wi itabi raglinyong nun. Nah model urung dengar dakwah. Beruk terlintung. Yang get gecok, yang hana gecok. Artinya beruk terlintung hana busau. Iranah beruk pu mi. Tang tegom, yakon tegom busau. Dan makanya truk nu kena bugat nit nu. Hadirin sekalian, urung syik lemah Bandung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mi long tanyang ba'draw nu kenan mi. Nan lakai din ni jak kena puno. Nah. Buraya nu musuhai kan bakah urang yang bak ma ke. Nan lakai din puno ni jak kena bak lakau nu. Nah, alhamdulillah. Muah cakap belum pegah mi, getanya urinang, belean tanuk pegah tak terbit iluar rumah tajak holain, irumah tadu tak puasa sunat. Hana izin bak lakau nyan desyat. Musuh contoh belum pegah. Hai ho nu. Ilung singah belum puasa. Pakon, hai singah Senin, singah Kamis, baik puasa, nalung irumuh. Bit dah puasa, bit desyat. Pakon, puasa Senin Kamis, sunan. Khadam lakau wajib.
maka ji hanjut ijih tapubut yang sunat apabila tinggal yang wajib. Maka ji menyena cupo-cupo tengah lun pegah haba ge budah guo yan bek ne keun sapu. Ni kira laju gujak pebut wajib. Watai lun pegah wajib bek ne kem. Jamun kan nasidrau reung sahabat Rasulullah. Ban getamang dalam Islam menteng. Kejak bak Nabi, Assalamualaikum. Nabi nusuk salam. Waalaikumsalam. Ya Rasulullah, ulun tuan balun tambang dalam Islam menteng. Alhamdulillah ke Nabi jeroh tat. Teman punah perle lun ya Rasulullah. Lun jak ba'draw anu. Lun jak lake kalan mu'jizat supaya mengatkan iman lung. Gejak siro sahabat Rasulullah bak Nabi gak lake kalan mu'jizat supaya mengatkan iman ke gedayang lam. Teman putra yang perle kata ke Nabi yang perle lun ya Rasulullah si bak kurma yang na bak sago lampuh je bu ija ku drawana bu ibi salim ku drawana kemudian bak kurmayan bu iwo bu itumo lagi todlom bekun le Nabi menyanyan purle kata hanapu tabudah kata tajak bak kurmayan tabi salim tak pegah bak kurmayan amanah lun dayujak kenung yang kehinan gebedah sahabat Nabi bunokon timang gedangan bak kurma gejak deh Nabi truk kenan iku bak kurma Nabi salam Assalamualaikum kemudian bak kurma disuk salam Waalaikumsalam. Hai bak kurma gata amanah Rasulullah guyujak kedeh uku gatnyan yang kehinan haimi bak kurma ipurbah droi unun siga uwi siga ulike siga uku siga ija uku Nabi tro uku Nabi bisalam Assalamualaikum kemudian Nabi nusuk salam Waalaikumsalam kemudian bak kurmayan iwo timoh lagi todlom gekun le sahabat Nabi bunokon ya Rasulullah Nabi izin ke long sujud siga kedrawana nekun le Nabi hanya sujud kepada manusia seandai je sujud kepada manusia sungguh lun pu wajib sidrau rinang sujud kepada kau karena hanya sujud kepada manusia sehingga ulinang hana gayu sujud kepada kau makanya lun pegah hadam kau wajib. Nah yang seut langkawan budak hadaman juah mati. Nah kalau kau juah inomi tip uro gede yang juah bak lako penyakit salah dron hanan nepu ubat napa ya long bi ubat dengar begot lam riwayat nek getanya Nabiullah Adam diciptakan oleh Allah Taala dari tanah sedangkan nek getanya Siti Hawa diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk. Ketika menciptakan Nabiullah Adam dalam sebuah riwayat ngecok tanah bacuk-bacuk sapat. Naruh tanah warna putih, naruh tanah warna hijau, naruh tanah warna coklat, naruh tanah warna hitam. Karena tanahnya beda-beda sehingga gepegah kulit getanya juga beda-beda. Nah urung yang kulit putih, nah urung yang kulit hitam. Nah urung yang kulit coklat tahu matang. Nah urung yang kulit hijau. Ada kena model urung hitam hitam lagi huang urang. Yan bek nekeng sapu pengaruh tanah. Lam riwayat yang lain kan menan. Pakai bangsit 3 klok laju.
Ketika diperintahkan oleh Allah Ta'ala bak malaikat bedah malaikat kata jak bak bumo yak laki bacut mangat lum pegat ke manusia. Isuut le bumo baik. Mek ni cok long ni pegat ke manusia. Maksiat singa. Gedut dalam neraka. Baik. Gak pegah bak Allah ya Allah haibi. Diperintahkan oleh Allah Ta'ala bak malaikat yang lain. Dan malaikatnya enggak lakalam bumau kabi kebacut mangak keciptakan oleh Allah Ta'ala ke manusia. Baik handibi ba akhibut gejak malik mawon. Toronan mi malik mawon. Toronan mi malik mawon. Nak jak-jak kalau minggunya kena. Biasa mi katruk dronian kana ya mirah bak jalan. Toronan ku yang kalau tidur nan tiga ni mapai. Bila Israel datang memanggil jasan terbujur di pembaringan deng 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 deng. Onan ke Israel. Yang ke gudul malaikat Israel igaknya nah nang lakai-lakai le. Ram geramah. Penuh paluat ke. Yang ke tanah nyan gecok geramah-ramah geramah-ramah gepek-pek geramah-ramah geciptakan ke Nabiullah Adam. Karena tanah punokan geramah-ramah gepek-pek sehingga gepegah urang agam galak ke miatate ramah-ramah. Kamu hana muci hengon balsem. Ngangon menyebro je cik. Pulau Melaka ngadang gawai kedai gawai gawai laut gawai gawai kedai gawai geli gawai yang truk rumah ne ramah-ramah melalui pak yang naurat ramah-ramah babi bak ko bak ruang bak pa bak ke iang nyan ke sira ne ramah-ramah yan ne baca ayat-ayat Allah puayat dah baca dengku Putboh akhir surat Al-Hasyr. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Nal heboh ayat tu. Abihnya ni tamah la ilam. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Nepruh ba ubena tubuh la kodrone. Insya-Allah juah yang na ba la kodrone gada. Macam nak pegat-pegat menan. Hana kan nyangke salah drawan. Nanuk ni agam. Ia buat 3 minggu siga nak majlis taklim membelasah hijab. Tapi sembahyang subuh boy budak Yang ketika nak pegang nak sembahyang subuh, bek ni tram-tram pintu nak sipak-sipak binti. Terkejut anak miat sirat tengun, item kenang penyakit pungobui. Mang pakai banci dengku, ne ramah-ramah. Tak budak anak tak sembahyang subuh le. Untuk tak ihlam yang mengkutupom tu budak. Tapi mayana inang yang baik ni ramah-ramah. Ni pujo-pujo. Anak papi manis, anak umi cantik, bangun nak solat subuh nanti tidur lagi. Yang mengkutupom tu budak. Drana abu. Mana miat juah. Atala dum kena si urindang juah. Tiap uroi tu. Yang ladom kat truk bak pintu rot hana jadeh datamong. Kan ya de keidet. Yam ya ku nah idet ku. Teman putra salah. Ya de ku nampu salah. Alah bak duk bak kedai kopi gede. Ku jula-jula ada kaidet nduk kamu pu. Kenya? Napa le urinang yan begadah jua? Nehoi urinang yan dengan kata-kata mesra. Sayang, oh my heart, kaulah segala-galanya dalam hidupku.
engkaulah rembulanku, engkaulah gelanta cat uraku. Halah hai dengku, ulam lebih-lebih nah, getanya rumah di samping jerat. Di samping jerat rumah tu. Pu rumah sidrau rumah kakak di dia tu. Itanya bak kedai ada nonton bola, poh leh malam tahu. Tok pintu. Budak hurinang buka pintu. Na perlebek kenang dhat. Kun secret kata, I love you fit dunya wal akhirah. Yang tak ke nyori nang jawah pisot. Asai ke malam Jumaat. Asai kau jin prek-prek ke I love you ke. Menyabarakan hantom dah dengar pi. Alah hai tengku, kaluh long sanjung-sanjung, kaluh long sayang-sayang. Hai tem gak cit akai uri nang long, bek nepoh-poh. Bek nepoh-poh uri nang. Nau bat si putu, long pegah mi. Long pegah. Nem kawin lain saboh tru. Kawin kedih-kedih dirah Juli patok-patok leh peluh minta baik depak tetut. Leh malam di sedih, leh malam di sinau. Yang tak ke tiap malam pergi pegah, yang malam yang baik nak kedih nak nau. Igap sidra berkelam ngom. Yang purlah ni depu mi, ilung truk kena bak malamnya kan lon yang kawin la koron. Tapi yang purlah depu wajib hadam lah kau. Sebetul ji dra nuri nang cukup mangat tamang dalam syurga ketimbang kamu agam. Dalam hadis Rasulullah nu pegah, al mar'atu iza sallat khamsaha wa samat syahraha wa hafazat farjaha wa ata'at zaujataha tadkhulul jannah min ayin babin sya'at min abwabil jannah. Dra nurinang nu sumayang si urosi malam limang buah wate. Nu puasa si bulan penuh bak bulan Ramadan. Nu jaga kehormatan dra nu taat kepada kau tamang dalam surga Allah. Dah pintu yang galak. Uro akhirat nu puhah pintu surga. Mandum nu puhah. Ya Allah yang tah lun tamangnya kabeh tehah mandum. Min ain babin syaat. Tamang tah pintu yang galak. Yang penting dra nurinang nu sembayang si urosi malam limang buah wate, nu puasa sebulan penuh bak bulan Ramadan, nu jaga kehormatan dra nu dan nu khadim kepada lakau. Na model sabah bangsa inang muya ke sembayang. Habis sembayang perle, tamah sembayang sunat qabliyah ba'diyah. Tamah sunat zuha, tamah sunat tahajud. Muya ke puasa. Habis puasa si bulan penuh bak bulan Ramadan, tamah puasa 6 urau bak bulan Syawal, tamah puasa urau Tas'a, urau Asyura, tamah puasa urau Senin, urau Kamis, tamah puasa bulan putih, bulan hitam. Tapi sulah kau musikrek hati merut bak tanah. Pek uragam, pok urinau. Yang kehinan haimi mutua, hanan di tempat pedua ibadat rawan. Apabila hati kamu suami terluka. Pulau yang dudut. Atana model sabah bangsa inang, ban bengah kai dudut lakau. Asai ka bengah kai dudut lakau. Hai ho nu bodoh saat ni yang tak long rumah sekolah nak min kabeh lupa. Bo tak preh le saat tru. Bek le nu mai mahai ka jula. Bo kuat mana le dua nu. Bek le nu mana? Man mu kuat arah muka bek. Bo jak kedeh ju. Udah lah kau lek jabak kulah arah muka mu mata bengah nabi rut. Jok Honda, pudip Honda, ya intak urinang bak tempat kerja. Truk kedeh ke kun, bukan je menyamunan beh, lu lakai dilung lu jakwo. God, nyempat peng nejib ia bengah. Jok peng ke lako jib ia bengah. Aleh ribe, aleh 5 ribe. Hana tinggal li. Ilaka hok ya.
Hau jak lagu. Hai budak gua rumah. Rumah hinan. Kam rumpa ang bapaknya, kam rumpa ang bapak aje. Kagak berkaru le bapaknya, kagak berkaru le bapak aje. Ibu Gat tat bulut nu thang raya ujung ni cat tarum. Menyolong bulut kakaru. Nya menyorong bulut anam hai pegah, boh ka hai nyanda pegah pujuk dawa. Boyak tajib iba kantin. Kagak balik bapaknya jajib iba kantin. Teruk gede gedanyang. Drone ilong susu hangat mentang nebuh saboh gelah. Yang lebih sakit lam tungku abang. Saboh gelah ibi susu legop. Poh 12 malam hai tim tengok lakau yak pegah bak tanyang. Hai pun tepu. Buno kan lepas drone wow. Merumpak dengan bapak pulan. Cukup god akai gu. Gebi susu kelong saboh gelah. Saboh gelah ibi susu legop. Poh 12 malam yak pegah god akai god bak lakau. Lakau tip malam ge nganji. Babah mano anak berkaram ge podi. Ngandai pegah agak kai mereka. Nak sedih? Sedih tak? Nyan cerita ban benga. Jumpa si peluh ndruk kajum istirahat. Kamu rumpak bapa lain. Kau pakat pajuh lincah batai liak. Poh sandruk kamu rumpak bapa lain. Kau pakat pajuh bakso lampu harap. Murau-urau lagian. Membulun-bulun lagian. Meton-ton lagian. Tinggal ilam kelakar yang watai ura gaduh koh-koh hampung kameng. Tinggal Hane tinggal Kaca tiga katro urinang yan. Gejak uganto mahkamah syariah. Teruk gedeh gak pegah uganto ya Allah tungku hakim. Hai pakan negeri. Halah hai tungku hakim ilong doa pegah lepi kalian. Hai ni pegah yang doa mentang yang doa kau pun nak pegah hari. Tungku hakim ilong nyak pasah lah kau. Hai pakan nyak pasah lah kau. Lakau long lemah syahwat. Anak si kurung. Munya lemah pandai si kurung yang dengku. Ibu dah awak ngantoi hai lakau yang bersangkutan. Ilung hana ku timja. Ilung hana ku ba perkara. Ba urang yang ba perkara, ba urangnya yu selesai. Ilung hana ku timja. Ibu dah awak ngantoi hai dengku imum. Dengku imum. Pu betul tungku imum lakau ibu pulan lemah. Bak tungku imum mitayang. Ibeke tungku imum nak tensisnya sajan ke. Geseot tungku imum, "Hom hai hana lon depu." Tapi anak si kurang. Jawaban tungku imum hana positif. Ibu dah awak ngantoi hai Pak Gesi. Pak Gesi. Pu betul Pak Gesi lakau ibu pulan lemah. Pak Gesi gasah bacut urang. Po pegah lemah. Nyan barosa gotoroyong imnasah. Long yukho alu bale hanak ba pale ngatayan gekho. Nyan ka kuralom. Ibu dah awak ngatoi hai lakau yang bersangkutan. Lega hoi hana geja. Kum ikho pale lewat kantu. Pisah drone dengan lakau. Ngan lakau pun hana gelah masalah. Lakau lain kana. Yan anu yang dudona bak lakau nyan konurung. Puji tengku maaf mandum. Anda kami yang kenyan problem urinang berian lawek nyong laki maaf mi. Tiap urai kok pale inan bak gantung mahkamah syariah bilang belah di. Pu alasan urinang ngejak musulit ugantu. Seandainya uranya deuk nemi man siurau deuk ni. Tinggal ngejak ugantu ya Allah tengku hakim. Tungku hakim ilong deuk ku barau hana gebi ibu. Nyan urusan drawn. Tapi baik nak musulit. Ketika nak musulit nyan hansah pasah. Ketika hansah pasah ai katanya mentang. Perumah gop hanjut dah mengkawin dengan gop. Makanya hai mi mutua hati-hati. Hana ridha Allah Taala kepada katanya isteri apabila hana ridha lakau lagai hana ridha Allah Taala kepada siro anak apabila anak yan hana ridha kedua urang hana ridha kedua urang si. Makanya haimi don pegah hadam lakau wajib
Masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam geja urineng bak Nabi gak pegahai. Ya Rasulullah, urang agam beraya ibadat ke. Urang agam na perintah untuk jak perang sabi. Urang agam na perintah untuk jak Jumat. Al-Jum'atu hajjul fuqara wa hajjul masakin. Jumat haji urang fakir, haji urang miskin. Urang agam ube raya ibadat ke. Kamu urinang pum-pubut ya Rasulullah nekun le Nabi. Hai urinang tak taat le kata kepada lakau kata. Nabi pahala le Allah Ta'ala kepada kata. Lagi yang kagebi kepada lakau kata. Makanya suami-suami itu ladang tempat beramalnya istri. Bahasa Aceh, lako-lakonya tempat ibadat getanyo inom. Teman na yang seut lang kawan. Itengku hana mupule pegah. Aleh putra yang kajai tan ibadat bak lakonya, leh macam mentolong pegah. Apabila sidra urinang dieh ngelakau, hanai pubuk tapu. Sagai pengan-pengan Nabi pahala Allah Ta'ala kepada dron urinang. Lagi kan sembayang sunat sertuh boh rakaat. Mampu lom lakoron bacut. Malam kagak Urol sembilan sebah ke lam. Ne pengalam ka 200 hirana.